2023 Vidansabha chongmano rahari TIPRA Motha no Teibo kra khanyani or nahar mungtuinyo tabuk kreng amchayo TIPRA Motha ne kotor panda angai tongo aba hakino 26 Assembly constituency ni block committee ni luaji mumbai khwai champa hawani Sitesh Smriti hall nogo Salsani board committee Seminer khwlaijakha aro khoroktam observer angai phaimanja phakya borok ungkha Sunilta Burma, Boromganang Ordinarian, Boromganang Preblal Molsom, Khowai MDC Ononto de Burma, they Naroy Motom Unge Paimanza Paka, DDC Hapani, Deputy CEM Onimes de Burma, Khowai, Manza Paka Kubun Munganang, Adong Rogo. Assembly constituency Bishop Hobzak, Chini Buskangi J. One last Pai Bagay, Chini Bobagan to warriors soap, Ani Logutong Korogni, Chini Boromganang Ata Ordinary Burma, the Boromgan Chini Ata Preblal Molsom, Assembly constituency is Harkam observer. So, Tini all program Namazamagachin, board committee Khowai, Jibus Kangaje, Chobano, ship flight Langan Bagay, preparing that. That you just seen the warriors of like an excited in that. Jung Joran National Tomo or the one last fighters in that is Showage and complying Bobagan in Harmu. They get at the place Ramani, all the Imams of football Kanabagay, China Asambari. Ni jot to chin khakam lukrok chin jot to choban sengrol like na hatung zak tiarang laijak and bus kan tak dakino semua committee bisitino jengke sip ke bus ka amulai bagi jot tiar sentini chini asram bari assembly constituency bisingo chini board committee je polling station wise je board committee khamani abar de ching kok sab lekha they immediately ching abono khabima pore ching bus kango je one last pen je choba ching continue khlai thamai members of Khowai Kotor place committees namnan bagi dino orokok sablai khatsen dinango buddhi dino bahiklai chini voters jonno juge chini borok kono training manya effectively 100 জন TIPRA Motha supporter tokai 100 জন no bahike broadcasting khlairene abunu boro gurutto dinei tini kok sablai khatsen next to chini within another 1.5 weeks single সমস্ত বুথ কমিটি রেডিং থানায় আবন পরে প্রশিক্ষণ চেন্নাই কাইবসব বুথ কমিটি তিনি খাইজা আছে অরোজে বুঝিলি কাইবসব বুথ কমিটি তিনি খাইজা কা আছে তিনি তো বুথ কমিটি খাইয়া চিনি 48 পোলিং বুথস দङ 48 পোলিং বুথ নচন খাইনে কমিটি ওকে